Tu ne bih zaista duljio u vezi s tijekom ustanka. Jest ono što možda bih istaknuo s obzirom na tu drugu glavnu temu ovoga izlaganja, kako sami Franci su percipirali to što čini Ljudevit. Dakle, čovjek bi mogao ovako kada se čitaju, iako su to zaista fragmentarne vijesti po nekoliko rečenica, znaju biti ili možda ponekad malo veći odlomak, ako je u odlomku spomenuti Gorna, koji je očito bio mnogo simpatičniji Francima, osvajačima i vlastodržcima su uvijek simpatičniji oni koji ih podržavaju, koji im služe od onih koji se bune. To je sasvim razumljivo. Kako god to je bilo, gotovo bi se moglo kazati kako su i sami Franci bili pomalo zatečeni, ovako gotovo bi se moglo to protumačiti. Gledaj što smo mi njemu dali, stvorili smo od njega kneza, a što je prije bio, tko zna zaista što je prije Ljudevit bio, a sad nam evo tako vraća. Zbilja je grozan i ohol, postavlja on nama zahtjeve, a mi smo carstvo, a on je tamo neki, neću sad pritočnici. Dobro, dakle, zaista u toj prvoj fazi, kako god bilo, možda su podcjenjivali razvoj događaja, ali onda su shvatili da može Ljudevitov primjer biti jako potican ostalima, ili s druge strane onda iz njihove perspektive, ako ga skrše do kraja, jako dobar pokazatelj što čeka sve ostale koji bi se pobunili. Međutim, možda postoji i neko dodatno još tumačenje, jer ovako zaista taj tijek, barem kako je prikazan u izvorima ustanka, odnosno njegova gušenja, od jedne relativne faze slabijega ratovanja, pa do onoga žestokoga ratovanja, zbila se velika promjena. Dakle, evo na što aludiram, možda je nekako tu u pozadini čučao i Bizant, s kojim je Franačko carstvo imalo i neugodnih iskustava. Ti Bizantinci, Rimljani, možda na kopnu i nisu bog zna kakvi, zapravo se nije ni pružila prilika Francima to direktno tako vidjeti, ali dečki su vraži na moru, njihovo brodovlje je dosta neugodno i zapravo ako vi idete kopnom, a oni morem, ni jedni ni drugi ne možete ostvariti neku prednost, niti presudnu pobjedu, ali sila je tu. Kako god bilo, čini se da možda ipak i ta mogućnost nije sasvim bez vraga, jer i sami franački izvori, a da ne elaboriraju to detaljnije, upućuju na to kako je taj akvilejski patrijarh Fortunat nešto sasvim očito mutio, s Bizantincima pobjegao na njihovo područje, a da ne bi bilo šale, istovremeno već je istaknuto, je mutio i s Ljudevitom, tim ustanikom, tim groznim, oholim i arogantnim, koji se evo usudio drzno ustati protiv franačke velevlasti. Možda zaista bi se reklo da Bizantinci ili, sad pitanje, jasno to je opet ovako iznesena hipoteza koja je neprovjerljiva, u tom trenutku centar Konstantinopol je bio ipak zauzet nekim drugim problemima, traje velik ustanak i kod njih, Tome Slavena, koji je zaprijetio prijestolnici, nije da bi osvojio, ali dovoljno da se motao tamo sa svojim tim četama i jasno da nekada vam nije ugodno ako se nađete u opsjednom tome gradu. Dakle, Bizant možda nije direktno mogao, dakle, centar nešto učiniti, ali treba imati na umu da je početak 9. stoljeća općenito bilo i vrijeme kada su zaživjele i bizantske političke strukture na istočnoj obali Jadrana. Je li to značilo da su možda i lokalni predstavnici bizantske vlasti u tomu vidjeli nešto, neku priliku
da ako bi Ljudevit prevladao zamijene Bornu, koji je odabrao tu zapadnu stranu, te Franke, što mu je bilo, a mogao je lijepo i Bizant, onda da promijene uopće geopolitičku situaciju u cijelome prostoru. Bizantu je to moglo biti interesantno i s obzirom na činjenicu da je ovo vrijeme, dakle prva desetljeća 9. stoljeća i razdoblje kada se uzdigla i bugarska sila, dakle Bugari također ozbiljno prijete i bilo bi dobro imati protutežu. U kasnim razvojima događaja zna se da su zaista i te političke tvorbe na istočnoj obali Jadrana, odnosno ova najvažnija hrvatska kneževina, čak odigrala i bitnu ulogu u srazu s Bugarima. Međutim, jasno, to sad neka ovako ostane kao jedna hipoteza o kojoj možemo razmišljati, ali ne možemo je pokazati. Su ti glavni izvori koji uopće svjedoče o tome ustanku, a koji pripadaju neposrednom vremenu, 9. stoljeću, možemo reći da su u njima sadržane informacije, sadržane što na službenim podacima, vijestima koje su onda autori doznavali možda ponekad iz prve ruke ili iz druge ruke. Dakle, to su već spomenuti godišnjice Frančkog kraljevstva koji su se, kao što je to bio karakter toga žanra, opetovano nadopunjavali. Jedan životopis, život cara Ludovika i iako također u tom životopisu Ljudevitov ustanak ima fragmentarno mjesto, ali ima važnu svejedno ulogu jer pokazuje cara uspješnoga u suzbijanju takvih prijetnji koje su ozbiljno uzdrmale franački sustav, a caru je to i trebalo s obzirom na njegovu kasniju karijeru kada su vlastiti sinovi ustali protiv njega, pa je onda imao problema sa suprugom, ne zapravo direktno sa suprugom, nego zato što se njome oženio, a kako mu je bila rođakinja, onda je to jako loše odjeknulo. Tako da, svakako su onda ga i recimo tako, kritizirali i još je napravio pogrešku da je odlučio sina koji je imao s njome povlastiti na uštrb ostale starije trojice sinova. I dakle, veliki problem je onda je čak i ovaj Ljudevitov ustanak jedan od elemenata koji je mogao pokazivati da je ipak na početku vladavine, barem na početku vladavine, Ludovik znao što radi. Sad, već sam bio to ovako usputno spomenuo, možemo zaista reći da kako je prikazano u tim izvorima, rat je personaliziran. Što je i nije uopće i neobično s obzirom na to da izvori vole, općenito izvori vole važne aktere, vojskovođe, vladare koji se međusobno sukobljavaju. U ovom konkretnom slučaju ova personalizacija rata zaista bi se moglo reći ide do te mjere da se, barem kako bi se moglo čitati te izvore, upućuje na to da su Franci za sve isključivo krivili Ljudevita. Ništa, nikakve druge okolnosti, bilo kakva elita, možemo pretpostavljati da je Ljudevit imao i vlastitu družinu, su možda postojali neki dodatni interesi, ne, dakle, za sve je isključivo on kriv i odgovoran. To je inače divno kada možete naći samo jednog odgovornog za sve i blago Francima u toj situaciji. Dakle, oni su zaista našli niz elemenata, terminološki se to vidi, dakle upravo izraza, kako su onda označavali tu cijelu situaciju. Dakle, kao prvo ovo je važno Ljudeviti defekcija. On je dakle pripadao nama Francima, a onda je od nas prebjegao. Što smo mi skrivili? Čime smo mi zaslužili, evo to da kažu, tu oholosti i drskost, do duše i ta oholost i drskost je bila povezana s tom situacijom kada je on nakon pobjede nad prvom navalom odlučio postavljati uvjete Francima, a
carstvo se nikad ne stavio. Dakle, oni u svakom slučaju stalno naglašavaju to njegovo vjerolomstvo. Ovo vjerolomstvo, inače, može se reći termin koji pogotovo ako imate spoznaju u kasnim razdobljima srednjega vijeka, upućuje i na kršenje vlastite prisege, dakle ono što bismo nazvali u sklopu svemirsko-vazalskog sustava. Dakle, ne samo da se pobunio, kao može se reći vazalni knez, nego i zaista osoba koja je vjerojatno položila i direktno prisegu vjernosti samome vladaru. Dakle, to je bila i uvreda direktno samome caru. Po definiciji zapravo je to značilo da je on morao izgubiti i sve posjede koje je dobio i sve ovlasti koje je imao. Jasno u ovom kontekstu ustanka to nije ništa značilo, nego se moralo provesti na bojnome polju. I sada jedino u jednoj situaciji, dakle, ipak se to vjerolomstvo proširuje na sve koji su bili uz Ljudevita. Dakle, ako se činilo možda u ovoj ranijoj vijesti da je za sve kriv Ljudevit, ipak i oni koji su ga podržavali, ako nisu već krivi za ustanak, ali su onda krivi odgovorni što su slijedili njega, dakle, po definiciji su onda i oni vjerolovnici i trebaju biti kažnjeni i sve što im se napravi zasluženo je, a Bogu su napravili, barem kako se čini ta taktika, Franjačka je bila dosta. Dakle, što se tiče karaktera sukoba, zaista, barem evo, izvori možemo prepostaviti zaista da se onda to temeljilo na nekim konkretnim izvješćima i onda da se mijenjala s vremenom ta slika i da to odražava, da je to odraženo u samim izvorima, odnosno kako ljetopisci to bilježe. Najprije je to karmula ili rebelija. Dakle, to upućuje, karmula je izraz za manju vrstu pobune. Rebelio upućuje sasvim jasno na to da je Ljudevit bio dio franačkog sustava, obnovio je rat protiv njih, sasvim napravljeno, ali onda jednostavno, očito i naglašavajući možda time i svojevrsnu ozbiljnost situacije koja proizlazi kada čitate cjelokupni izvor, kada se i car savjetuje što učiniti i kako riješiti se toga vraga. Kažem, ovoga vraga namjerno jer jedan austrijski povjesničar je Ljudevita čak zgodno proglasio i svojevrsnim slavonskim Hannibalom. S time da ipak Ljudevit nije došao baš pred vrata Ludoviku, ali nema veze, evo, zgodna je usporedba. Kako god bilo, onda se pojavljuje taj pojam Bellum Ljudevitikum, dakle Ljudevitov rat, koji ima određene reminiscencije i u rimskim uzorima, osobito recimo Anea Flora, mogu se naći neke paralele ili kod samoga Svetona. Dakle, da je onda krivnja za taj sukob očito na Ljudevitovoj strani, neko se može onda posebno pročitati iz komentara, dakle, kada Ljudevit gotovo krotko, jer ona priznaje, evo, mora je pobjeći, ja sam pogriješio, pa možda ćete me ipak htjeti primiti natrag, ali ne, toliko si nas naučio, nećete primiti natrag, makar ti mislio da si samo zastranio, znači, može se reći gotovo sa nekim prikrivenim užitkom su ljetopisci bilježili tu propast Ljudevita, sasvim zasluženu s obzirom na to da je ustao protiv zakonite vlasti. Jasno, na početku je bio odmah, gotovo bi se reklo, u toj pripovesti denunciran kao netko tko sprema nešto loše, dakle sprema prevat i što je najbolje od svega, spreman je lagati. Ali ako još malo čitate dalje, dakle zaista kada se on pritužio na tu bahatost i nečovječnost kojom je bio izložen, jer je furlanski margraf činio takve stvari koje su njemu bile neprihvatljive, izvor kaže da je provedena istraga. Dakle, Franci su ozbiljno shvaćali svakog tko je bio visoko rangiran u njihovom sustavu, a dux
Donje Panonije zaista jest u ovom obrambenom sustavu istočne granice, on je bio jedan, recimo tako, nosivih stupova, a onda se pokazalo da je lagao. Sad, je li zaista lagao, što je tu bilo na stvari, ne možemo znati. Kako god bilo, zaključili su da je lagao, a tko laže, taj krade, a kod krade, svi znate dobro. Sad, kakva je bila logika toga ratovodstva prema onome što nam izvori kazuje? Dakle, Ljudevitu se spočitava kad napada Dalmaciju, da on sve tamo žeže ognjenim mačem. To je inače jako dobra formulacija, ta kombinacija je gotovo literarni topos, ako čitate i rimske autore, jako dobro funkcionira, ima određenu i dinamiku, fero igri. Jasno, u ovom kontekstu ovo je bilo neprihvatljivo. Ljudevit napada saveznika franačkog, dakle osobu koja je zapravo i njemu saveznik i uništava njegovo područje. Sad, jasno, iz njihovog diskursa, kad oni to rade, to je sasvim opravdano, jer oni to mogu raditi s obzirom na to da je Ljudevit izdajnik, to je sad evo sasvim jasno vidljiv, taj može se reći otvoren kolonijalni diskurs u kojem vama kao sili jest sve dopušteno, a onome ko ustaje protiv vas, ama baš ništa. Tu ima isto, budući da se ističu brojke, dakle, inače su ljetopisi zahvalni što se toga tiče, da spominju vojske, dakle, kada se pokreću franačke jedinice u različitim pohodima, a ovdje zaista su se potrudili čak i biti nešto detaljniji nego inače i ukupno su nabrojali, zapravo mogu da se reći, 10 vojske. Ja nekako, čitajući to, s obzirom na usporedbu s ostalim dijelom, gotovo sam stekao dojam da su jednim dijelom uživali u tome, pokazujući evo kakva je to sila. Dakle, ako ste mogli pretpostaviti da taj izvor bi se mogao čitati i u drugim krugovima, ali da bi se informacije mogle diseminirati, jasno, ovakav iskaz u kojem protiv jednoga ustanika vi na posljedku pokrećete takvu vojnu silu je morao djelovati zastrašujuće pomalo, odnosno biti neki faktor u kojem bi se evo moglo reći da bi netko mogao malo i razmisliti hoće li se onda odvažiti na takav potez na koji se bio odvažio i sam Ljudevit, ali s druge strane zaista je svojevrsno to uživanje. Kako smo mi Franci jaki? Ima ona navijačka uzrečica koliko nas ima. Otprilike takav diskurs bi se gotovo mogao naći, s time da treba zaista i to imati na umu, vodite tomu računa da to nisu bile izrazito velike. Dakle, najveće vojske koje su Franci pokretali su između 5 i 6 tisuća ratnika. To je inače bio velik već logistički problem. Naime, niti jedna druga sila u Europi nije bila kadra pokretati tako veliku vojsku, a u nekim razmjerima kasno antičkima zaista taj broj vojnika nije bio osobit. To sasvim jasno zapravo upućuje na okolnost koliko su logističke mogućnosti propale. Ajde ne govorimo ako imamo na umu da su propale mnoge ceste iz Rimskog. Ta percepcija za kraj, očito je dakle, da je riječ o onome što bi se moderno rekao o kolonijalnom diskursu, dakle osvajača prema onome koji je bio pokoren. To je zaista očište neospornih vlastodržaca koji jednostavno, barem kako predstavljaju, svojim vladavinom jamče red i mir, dakle onaj poredak i onaj opći boljitak kojem teže i oni konfinijales koji se doseljavaju i svi oni koji zapravo žive pod franačkom vlašću, a svi koji ustaju protiv toga zapravo ustaju protiv pravog poretka stvari.
čak i kad to se može posredno ipak zaključiti, jer Ljudevit, čak i ako ga se oslikava kao onog ko se sklanja pred franačkom vojskom, ipak je izvojevao i pobjedu. Dakle, može se reći da ga jednim dijelom na taj način hvale kao ratnika. Napokon može se posebno zaključiti da su time hvalili i sebe, jer su izabrali dobroga. Šteta što je bio takav mučak pa se okrenuo protiv njih. Dakle, stvar je u tome da na taj način mogu opet hvaliti i sebe, a konačan poraz takvog protivnika služi da se uzeliče i vlastita pobjeda. I zaista epilog i polka priče da ustanici su poraženi, njihov vođa je opravdano kažnjen, a carstvo se domoglo zasluženog trijumfa, a kao da se drugačije i moglo odigrati, jer napokon mi zaista i ne znamo je li baš Ljudevit to tako izgubio ili su to Franci nama samo tako prikazali. I sad samo ovo za kraj, evo kako su onda oni otprilike to sebi, karte moja, barem kako ja to gledam, organizirali. I tu je ovo što sam htio naglasiti, to primicanje Bugarske koja je ovako onako pravila probleme već Bizantu, a onda zaista ugrožavala i na posljedku same franačke pozicije u srednjem veku. Hvala lijepa na pozornosti. Evo isto kao i sa prethodnim izlagačem, možete postaviti pitanja direktno vez za izlaganje. Ponavljamo, evo, dajmo riječ. Ako uzmemo u obzir dosta dugu teoriju jugoslavenske historiografije koja je bila vezana uz nacionalne mitove, pa je gledala na Panonskog, to je čak na dalmatinskog kneza kao nekog izdajicu ovog Panonskog, i gledala je cijelo vrijeme ta historiografija na neki sveopći, svenarodni ustanak. Sami franački anali najčešće spominju samo njega, ne spominju baš veće grupacije što ste i sami naveli. Da to daje vjetra pretpostavci da je na kraju, s obzirom da je to isto rubno područje franačke vlasti, da im je odgovarala neka sloboda lokalnih vlastodržaca koji bi praktički stvarali neku vrstu militariziranog graničnog prostora, je li došlo samo do smjene vrhovne vlasti ili je došlo do konačnici cjelokupne pacifikacije tog prostora? To je sad pitanje zaista koje se ne može jednoznačno odgovoriti, jer su izvori preškrti za tako što, ja se jesam time bavio, ali fragmentarnost izvora upućuje na jedini zaključak da sve ono što sam iznio može biti, ali zaista uopće i ne mora, i možda sam za sve to jednostavno odsanjao u svojoj želji da ponekad bude inovativan, ali kako god bilo, s obzirom na to da više nije bilo takvih problema za franačku vlast, možemo reći da se situacija stabilizirala. Možemo čak i pomišljati da jednim dijelom ta stabilizacija bila posljedica i okolnosti što su se pojavili Bugari kao nova sila koja prijeti, i možda lokalnim elitama koje god bile i kakav god sustav na koncu Franci uveli, neću sad iznositi hipoteze s tim u vezi, nije baš osobito odgovaralo da jednog vlastodržca zamijene drugog. Može. Dakle, da li sada govorimo o ustanku ili o ratu? I drugo pitanje je koliko općenih vojnika je moglo Ljudevit Posavski raspolagati da uopće krene na rat? Evo, ako smijem ispraviti ovo, Ljudevit Posavski, bolje ovo Posavski maknuti, jer je to historiografski pojam. U onom vremenu nastao kada su ga nekoga vrlo lako ubacivali u taj hrvatski nacionalni okvir. Ne možemo znati koje su snage bile u pitanju zaista. Ne možemo znati koje su snage bile Ljudevitove
to je nemoguće, ali možemo pretpostaviti da to sigurno nisu mogle biti čete koje bi parirale Francima, pogotovo kada je Ljudevit ostao bez saveznika. Zaista ne mogu reći koje bi to bile brojke. Bliže meni. Ja. Da. Mene zanima da li je ova personalizacija sukoba karakteristična samo za sukob sa Ljudevitom ili je općenito nešto karakteristično za franačku historiografiju tada? To je sad malo pretjerano, odgovorit ću vam i na ovo što se tiče Belum i to, ali kako god iz ovoga što se može pročitati on zaista je istaknut kao ličnost koja je u datom trenutku, barem kako to prikazuju izvori, zaista potresla to uređenje ili taj sustav koji su Franci pokušali uvesti srednjim Podunavljem. Dakle, tu je jako važno naglasiti da kada gledate imena tih visokih dužnosnika, dakle oni koji su u biti uklopljeni u taj sud, većina zaista jesu, što bismo rekli, franačkog podrijetla ili pripadaju tome ili bavarskom čak u nekom slučaju. Dakle, imate samo onda na ovome prostoru dva direktna kneza za koje znamo imena, to je Borna i Ljudevit i najvjerojatnije još i onaj avarski koji je nepoznato, koji isto imao takvu funkciju, s time da Avari se nisu pojavili kao takav faktor nestabilnosti. A ovo što se tiče Belum i Rebelio, očito izvor sam ukazuje na to da su najprije Franci to percipirali kao svojevrsnu manju poteškoću ili neku vrstu ustanka protiv njihove vlasti, ali da su onda nekako to, ali to treba imati na umu da može biti svojevrsni literarni topos s obzirom na određene rimske uzore i spretnosti, gotovo to pretvorili onda u rat koji je vođen protiv Ljudevita, kao što, ne znam, Anne Flor spominje Panonski rat, ili kao što doduše imamo i spomen Batonskoga rata. Može gospodin sa bradom. Imam pitanje za Gorana i za gospodina Gračanina. Nekako arheološki gledano materijal koji se pojavljaju na ovim prostorima, znači to je kaoličke provenijencije, on dolazi u neka vrsta nagrada ili mita, a paralelno u izvorima imamo dosta agresivnu stranačku politiku, bar lokalnih ovih, bar grofova prema Panoniji. Analog je prije njega bar Groferike Stradogodar, sad kako to gledamo. Za ovo, za Erika i Kadolaka? Da. Pa rekao bih, prvo dvije su različite stvari. Mislim da ovo sa Kadolakom je jedna stvar i njegovom vlašću. Ovdje Erik je bio prije, on je onaj koji je bio prvi, dakle netom su završili više manje rat sa Avarima. Sad on je stradao u nekim očito nesretnim okolnostima, je li to bio početak proboja južnije prema Dalmaciji ili ne, teško je do kraja reći. On se našao tamo negdje u prolazu oko Tarsatike. Ali stvar je to da tada očito situacija sa Dalmacijom nije bila ni blizu riješena, odnosno bila je tek negdje u začecima.